kandi hatarabaye mu ngano. Nimvuga mu ngano abantu babaye iwacu bazi mu ngano iyo twakoroganaga na ba mayimayi babafurera cyangwa babebe tukarwana. Jewe reka nguheza urugero, igihe twarwanye muri twirwaneho twararwanye tubahurusa imirimba tubageza imirimba, ubwo nibwo nakugenya kabakayaje baje kuduhuza, baduhuza mu gitumba kwa Sebitereko tuwakorera idamba tugira mu ngano. Aya magambo turatengeneza kandi twarwanye. None se ni gute umbwira ngo ubu nyine bari abasirikari bari hariya batwirwane bari mu kuvangura, bari abasirikari bahari bari hari ibyo mvuga barabizi. Ni gute bavuga ngo bahuye na mayimayi kandi batarakoze mu ngano? Tirakoze mu ngano, ariko babwiye nani ngo umuntu naturukira urenga ntibamurase aho hose nkubwiye. Kandi ntibagende patrule, bahora bagendaga patrule bakagira igisanye, bakagira patrule bakagira ku Kijombo, bakagura patrule bakaja muri Batenganya cyangwa bakaja mu Maruba, cyangwa bakagenda bari ku Kivumu bakagenda bakaja kuri nandi kwa Muhirirwa kuri Buyaga. Ariko ntibakiriko bagera kuri Buyaga, ni bagende bareke kuja kuri Buyaga. Abari mu Gahera ntibagende ntibaje mwibumba, kandi nibabona ikintu gitutse mwibumba ntibakirase. Urambira ngo ico kintu niki? Kandi uhora barwana nawe ni Red Tabara ni Mayimayi. Babujijwe niki? Bahujijwe niki? Ni ibingibi bagiye babwira abantu bakavuga ngo abantu bari kumwe na Red Tabara, abantu bagatuku. None se ntibabibonye? Bazaba umutego w'ikinyomba ngo uzuka nyira wa gihari, kandi bagaca umugana bakuru twavuze ngo ubu bazabonwa n'uhagaze. Bagaso bagacuni mugana bakobona abasaza bagiye bakibigana bakavanga ikandagira ikinyomba irari bato. Bazokandagira ibinyoma, ariko ibinyoma bizoza bigenda bisesuruka biboneke bigaragara bije musozi. Ibintu byari byongeye kandi gusa naho byongera kandi kugira agahenge mu minsi yari yabanjeho. Ni mu gihe M23 AFC bari bagijeyo ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ndetse na ingabo z'u Burundi. Ibi ngibi byatumye abaturage bashaka kugiraho agahenge nubwo katarambye, ariko kandi abaturage bongeye kandi kugira ibindi bibazo kugeza ubwo n'ubundi leta yongeye kandi kongera ibindi bitero bigatuma ubuzima bw'abaturage bwongera kandi guhagarara mu buryo bukomeye. Ariko kandi ibi ngibi nubwo bimeze gutya, abaturage bo bafite ibibazo uruhuri umuntu atabona uko abisobanura bitewe n'intambara bari gusukwaho. Drone ziramanuka umunsi ku wundi, ikirere cyahindutse amadrone gusa. Abaturage iyo baryamye ntibaba bafite icizere cy'uko bari buramukeho. Mu minsi ishize hagiye hacicikana amakuru yavugaga ko ngo drone zaje mu ijoro nko mu masaa 6, umuturage abyutse mu gitondo asanga inka ze zashize zose ngo zarashwe na drone. Ibi ngibi nubwo abantu benshi batagiye babyumva cyo kimwe, ariko kandi byose ibi ni ibitero bigenda bigabwa na leta ya Kongo Kinshasa ibigaba ku baturage batuye mu misozi miremire y'Imurenge. Nyamara ibi ngibi ni ibintu biteye inkeke cyane, kukuba abaturage iyo biriwe rwose nta cizere cy'uko bari buramuke, ndetse kandi banaramuka nta n'icizere baba bafite cy'uko bari bwirirweho. Ibi byose bigaterwa nuko ndetse bikanabaha n'amahirwe ndetse n'icizere cy'uko bashobora kuramukaho kubera AFC M23 ndetse natwirwaneho babarinze. Ku itariki 27 ubwo hari kuwa gatandatu nibwo isoko n'ubundi yari yongeye kandi kuba kurema, ariko kandi nta kintu cyari kirimo. Amakuru ndetse n'abaturage bari yo batubwira ko hari yo gusa ibijumba ndetse n'intoryi, ko ari byo bintu byari biri mu isoko. Ibi byose ndetse n'uyu mukino bigaterwa nuko inzira zongeye kandi kuba zafungwa, inzira zanyuragamo ibicuruzwa by'ibanze kugira ngo abaturage babashe kubaho umunsi ku wundi. Amakuru akomeza avuga ko ibi ngibi biri guterwa nuko leta ya Kongo Kinshasa iri gukaza umurego w'ibitero, ndetse kandi na AFC M23 ndetse na MRDP nabo bakaba bakomeza gushiraho ingamba zo kurinda abaturage ndetse no kuba babasha kurinda abaturage n'ibyabo. Ibi ngibi byose bigatuma impande zose zumvana mu mitsi, bikaza kurangira abaturage babigizemo ingaruka ndetse kandi bakahasiga n'ubuzima. Mu gitero giheruka hari umuturage bivugwa ko ngo drone yamuteyeho igisasu
uwo muturage amakuru yavugaga ko ngo yaje kwitaba Imana, yari n'umugabo ukuze. Izo drone M23 ndetse na AFC ndetse na MRDP. Muri MRDP ntekereza ko nta drone bafiteyo, ni ibitero bikomoka n'ubundi kuri leta ya Kongo Kinshasa, ahangaha bikaza byibasira abaturage. Ariko kandi nubwo bimeze gutya, imiryango mpuzamahanga yo ikabibona ndetse ikanabyumva, nk'uko byagaragaye mu nama iherutse ubwo i Washington bari bahamagaje n'ubundi intumwa za Kinshasa ndetse n'iza Kigali kugira ngo barebere hamwe ku masezerano yari yarasinywe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Ibi ngibi byongeye kandi gusunikira umurongo wa politike kandi ku yindi ntera, ndetse kandi biza kugaragara neza ko politike ubu ngubu ari yiremereye cyane kurusha isasu riri kuvuga ku butaka, ndetse binagaragara neza ko binatanga n'umurongo mugari yuko iyi ntambara ishobora kuzarangizwa n'ibiganiro kurusha kuba yarangizwa n'umututu w'imbunda, kubera ko abaturage bari kubihoneramo kandi imiryango mpuzamahanga ibireberera, ndetse n'amasezerano asinywa umunsi ku wundi ayangaya ntiyigira ashigwa mu bikorwa. Icyakora mu cyumweru gishize mu biganiro byabereye i Washington kwari ukurebera hamwe ndetse no gutanga ibisobanuro ku kuba impamvu basinye amasezerano ntashirwe mu bikorwa iyo ariyo. Muri aya masezerano ibintu byari byasinywemo bari bumvikanyemo nuko leta ya Kongo Kinshasa yakora ibishoboka byose igahiga bukware ingabo cyangwa se abagize umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ukarandurwa burundu ugasubizwa iwabo mu Rwanda kuko ari abanyarwanda. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bo barasabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku butaka bwa Kongo ngo bizwi ko ziriyo hariyo ingabo zabo. Ibi ngibi nubwo bimeze gutya, leta y'u Rwanda ntago yigera yemera neza ko ifite ingabo zayo muri kiriya gihugu ca Kongo Kinshasa. Hari amakuru yagiye yumvikana mu minsi ishize yavugaga ko ngo leta y'u Rwanda yemeye ko ifiteyo ingabo. Nyamara ibi ngibi nta wabyizera kandi nganabyemeze cyane, kubera kuko imvugo za politike ziba zifite ibindi zihatse. Ariko kugeza ubu ngubu amakuru ariho nuko n'ubundi ibitero ndetse cyangwa se M23 ivuga ko ngo igiye kandi kongera gusubira inyuma kilometero 30. Ibi ngibi byo bishobora kuba bigana he cyangwa se wenda bihatse iki mu by'ukuri, kukuba cyangwa se kugira ngo M23 yongere kandi isubire inyuma. Ni ibintu byabaye, ariko kandi n'ubundi biza kandi kongera gutera inkeka abaturage ndetse n'abantu bakurikiranira politike hafi, abandi ndetse ni n'abasesenguzi bakanavuga ko ibi ngibi bishobora n'ubundi kuba haba harimo imbaraga zikomeye za politike kurusha izi sasu zituma M23 ishobora kandi kuba yakomeza kugenda isubira inyuma. Mu makuru ahwihwiswa kuri none navuga ko M23 ishobora kuzarekura ibice byose ifite, ndetse ngo harimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibi ngibi tubihanga amaso ibya politike bigira ba nyirabyo n'uburyo bikorwamo. Kugeza ubu ngubu amakuru akomeza yemeza ko ingabo za M23 ndetse ngo zizasubira inyuma muri kilometero 30 ku buryo bwo kugira ngo habeho gutanga agahenge ndetse no kugira ngo hubahirizwe amasezerano ndetse no kugira ngo batange umwanya uhagije wo kugira ngo ibiganiro n'amahoro bibashe kuba byashirwa mu bikorwa kuko bigenda bikorwa igihe cyose mu bihe bigiye bitandukanye amasezerano agenda asinywa. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ku by'iri tangazo ndetse n'ico rino tangazo ribasha kuba rivuga. Nyamara nubwo abantu benshi bari kubisobanura kwinshi, abantu benshi bakaba bibaza ese M23 igiye kuzava muri Goma ndetse na Bukavu. Leta ya Kongo Kinshasa se yaba itsinze urugamba bya burundu mu gihe M23 yabivuye muri Goma ndetse na Bukavu? Ese igitutu c'amahanga co ikico kiravuga iki cyangwa se gisobanuye iki caba kiremereye cyane kuri M23 kurusha leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'u Rwanda? Mbahaye ikaze hano turebere hamwe kubiri kuvugwa kugeza ubu ngubu n'ubundi kuri leta ya Kongo Kinshasa ndetse n'igihugu cyose muri rusange n'ahagenzurwa na M23. AFC M23 ivuga ko ikomeje n'ubundi kubahiriza uburyo bw'amasezerano ndetse n'ibikorwa byo kugira ngo ibi byose rero bikagaragaza neza ko M23 igiye gusubira inyuma kilometero 30, mu gihe kandi umutekano ukomeje kandi kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Itangazo ry'ihuriro rya AFC M23 rivuga ko rizasubira inyuma ku ntera ya kilometero 30 riva mu birindiro byaryo yateje kandi impaka n'isesengura
n'isesengura rikomeye kandi mu rwego rwa politike ndetse n'umutekano. Iri tangazo kandi ryatanzwe mu rwego rwo kugabanya ubushamirane ndetse kandi no gushamirana ndetse kandi no gushimangira icizere riba kandi rihuje n'imvugo zisanzwe kandi zikoreshwa mu biganiro by'amahoro mu gihe cyangwa se mu bice birimo kandi amakimbirane cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajepfo. Iri tangazo rya M23 rikomeza rigaragaza neza ko harimo ubushake ku ruhande rwa AFC M23 bwo kugira ngo habashe kubaho n'ubundi amahoro ndetse no gukemura ibibazo byose biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa binyuze mu biganiro aho kugira ngo bakomeze hakoreshwe intwaro. Nyamara ku rundi ruhande hari n'abandi batekereza ko mu buryo bw'abasesenguzi icakora nubwo ari abasesenguzi hari abakora ubusesenguzi ariko kandi ukumva bafite uruhande bashobora kuba bahengamiyemo. Hari abagaragaza ko ari imbaraga nke za AFC M23 kubera igitutu ca politike aho kugira ngo kibe igitutu cisasu. Ibi ngibi bikagaragaza neza ko ngo M23 ishobora kuba n'ubundi iri kotswa igitutu n'imiryango mpuzamahanga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibashe kuba yasubizwa inyuma ive mu bice igenzura kugeza ubu ngubu. Mu biganiro byabaye i Washington n'ubundi mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, ibi byari ibiganiro n'ubundi byahuje Leta ya Kongo Kinshasa na Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda. Abantu benshi bagarutse kuri kino kiganiro cyangwa se kuri zino accord zabereye i Washington. Abantu bibajije impamvu hitabye u Rwanda ntihitaba AFC M23. Ibi ngibi byagaragaje cyangwa se ngo byatanze iyindi sura y'uburyo iki gihugu gishobora kuba n'ubundi ngo kija kibarizwa cyangwa se kiri mu bibazo Leta ya Kongo Kinshasa ifite. Mu buryo abantu benshi bagenda babyumvamo ndetse abantu bagenda banabivugamo bavuga ko ngo hano hari kuza AFC ntihagende u Rwanda. Nyamara Leta y'u Rwanda yo ivuga ko ngo itazagirana ibiganiro na AFC ahubwo ko ngo izagirana ibiganiro n'u Rwanda. Byaje kurangira AFC ititabiriye ibiganiro ahubwo yo yabaye mu biganiro by'i Rwanda ndetse ni Doha muri Qatar. Ariko ibyabereye i Washington hagiye u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, kandi mu byaganirwaga n'ubundi hari harimo ibijanye n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa muri rusange. Ku ruhande rw'u Rwanda ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo ku ruhare cyangwa se ku gukura ingamba z'ubwirinzi mu bice bizwi by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Aya ni amasezerano yasinywe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Yari amasezerano yavugaga ko ngo ingabo z'u Rwanda zigomba cyangwa se ingamba z'ubwirinzi ku butaka, niko hano bivuga. Usomye iyi ngingo ivuga ko ngo ku ruhande rw'u Rwanda ari ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo cyangwa se gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu bice bizwi by'ubutaka bwa Kongo. Ibi ngibi byasaga naho bishimangira ko hariho ingabo zitari za AFC M23 gusa, ahubwo ko hashobora kuba hariho n'ingabo z'igihugu gituranye cy'u Rwanda, kandi aya masezerano yarasinywe. No ku ruhande rwa Leta ya Kongo Kinshasa ibikorwa bishizwemo imbaraga kandi bigeneye ku ngengabihe byo gukura ndetse no kurandura umutwe wa FDLR ndetse no kurengera abasivile muri rusange. Ibi n'ubundi ni ibintu byamaze kongera kandi gutangira nyuma yaho mu cyumweru gishize bongeye kandi guhamagara Leta ya Kongo Kinshasa ndetse na Leta ya Kigali kugira ngo barebere hamwe ku masezerano cyangwa se kuri accord zasinywe mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Aya masezerano abiri cyangwa se zino ngingo zibiri zigize inyandiko nyinshi kandi ndende zirimo amasezerano menshi ndetse n'amadiver menshi. Ibi ngibi nibyo byagarutsweho, nyamara mu biri gushirwa mu bikorwa kugeza ubu ngubu hariho ibitandukanye. Iki icambere kiri gukorwa kuko n'ubundi byagarutsweho n'umusirikare cyangwa se n'umugaba mukuru w'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, avuga ko uyu nguyu ibikorwa byatangiye kandi biri gushirwa mu bikorwa. Ubwo yabivugaga yarageze ku kibuga ca Bangoka muri Kisangani muri Chopo
uyu nguyu yagaragaje neza ko ngo batangiye operation iri rusange kandi ihuriweho n'imiryango mpuzamahanga irimo ndetse na za ONU kugira ngo barebere hamwe ku bikorwa bya operation yo guhiga ndetse bukware no gusubizayo ingabo za FDLR aho zaba ziri hose zikava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa nk'uko biri n'ubundi mu nyandiko zari zasinywe ku itariki ya 12 mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Nyamara nubwo bimeze gutya, ikindi kintu kiri kuba nuko bivugwa ko ubu ngubu M23 igiye gusubira inyuma kilometero 30. Ese ikintu kibazwa cyane abantu bari kugenda basubiramo kubera iki cambere niba mu by'ukuri hariho cyangwa se harasinywe aya masezerano byagenze gute kugira ngo aya masezerano cyangwa se iyi ngingo isinywe cyangwa se yemezwe yuko ingengabihe ihamya neza ko havaho ubwirinzi ku bice bizwi by'ubutaka bwa Kongo Kinshasa kandi ngo bigenzurwa n'u Rwanda. Iki ngiki rero bakibaza impamvu ahubwo M23 ariyo iri gusubira inyuma kilometero 30 nk'uko biri mu itangazo. Amakuru akomeza avuga ko leta ya Kongo Kinshasa nayo ubwayo irajwe ishinga no kuba ibikorwa byinshi byakomeza n'ubundi kuba byaba kandi by'ibitero ku baturage mu bice bigenzurwa na AFC M23. Mu misozi miremire y'Imurenge intambara ni nyinshi, uruhuri abaturage bafite ibibazo bitandukanye byo gupfusha ndetse no kubura amatungo ndetse n'umukeno ukabije kubera ko amayira yose yafunzwe. Ariko ibi ngibi leta ya Kongo Kinshasa nabyo ibirenza amaso nk'uko byagarutsweho n'ubundi mu nama iherutse kuba hano i Washington. Leta cyangwa se intumwa ya leta y'u Rwanda yo yagaragaje neza ko hari ibikorwa leta ya Kongo Kinshasa iri gukora bidahwitse by'umwihariko mu batutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa kubera ko ngo bari kubuzwa amahwemo ndetse n'amatungo yabo agaharabikwa nk'uko bigaragara muri video zashizwe hanze ndetse kandi n'ikiganiro cabaye ku buryo bugaragara. Nyamara ku rundi ruhande ibi byose bigaragaza neza ko intambara ikiri ndende kandi ishobora kongera kandi gufata iyindi ntera igafata n'imyaka myinshi nubwo abaturage bari gukomeza kugenda babihomberamo. Amasezerano yo muri kino gihe n'ubundi arasinywa ariko kandi kuyubahiriza ni ikindi.